Bakunzi ba Mutarama TV, reka nongere mbifurize igitondo cyiza, mbifurije kuramuka neza, mbifurize gukomeza kugira amahoro n'imigisha bituruka ku Mana. Reka nizere ko buri wese akomeje kumererwa neza ndetse akomeje kugira ibihe byiza aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Nuko mbahaye ikaze muri kino gitondo aho tugiye kurebera hamwe amakuru agezweho, amakuru akomeje kuvugwa, amakuru akomeje kugaragara, amakuru akomeje kugenda tugeraho muri kano kanya. Ngira ngo murabizi ko twibanda ku yagezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese rero by'umwihariko turebere hamwe rwose aya makuru, ubwo abakomeje kudukurikira bivanye naho muherereye mwese mbifurije kuramuka neza, bifurije kugira intangiro nziza rwose z'iki cyumweru twatanguye, mbabwira ngo rwose amahoro y'Imana azabane namwe kandi muzaronkemo ibyiza byose mwifuza. Reka mbabwire yuko by'umwihariko zimwe muri breaking dufite aruko Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi bamaze kwigarurira agace ka Bulonge kari muri groupement ya Mulamba, nkuko bigaragara mu mafoto n'amashusho yamaze kugenda agaragara ku mbuga nkoranyambaga. Aba basirikare biganjemwo abo mu ngabo z'u Burundi FDNB bongeye kugaragara bari kubyina insinzi ku rwego rwo hejuru, bongeye kugaragara by'umwihariko bari kwishimira insinzi nkuko bikomeje kugaragara cyangwa se nkuko bikomeje gutangazwa. Ibi byose kandi by'umwihariko bikomeje kuba mu gihe urugamba rukomeje nanone kugaragara by'umwihariko hano muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse ku rundi ruhande abakurikiranira hafi ibibera hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bakavuga yuko ibigendanye by'umwihariko no guhagarika intambara nubwo byemeranyijwe ku mpande zombi bitazigera byubahirizwa, cyane ko impande zombi zikomeje gutana mu mitwe nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ni mu gihe kugeza amagingo aya ngaya kandi u Burundi bukomeje gushinza M23 kwangiza urugo rw'ubuhagarariye by'umwihariko mu gisagara cya Bukavu cyangwa se mu mujyi wa Bukavu. Ibi ngibi kandi by'umwihariko bije mu gihe Burundi bukomeje by'umwihariko guhagama ku buryo bukomeye cyane uyu mutwe wa M23 nk'uko amakuru tugera bivuga, ndetse abakurikiranira hafi ibibera muri ino ntambara bakaba bakomeza gushimangira ndetse bakavuga yuko by'umwihariko noneho iyi ntambara ikomeje gutera impungenge ndetse n'amakenga muri rusange. Hanyuma turagaruka ko yandi makuru akomeje kugenda avugwa, turagaruka ku bigendanye n'ibiganiro bikomeje kuvugwa cyangwa se ibiganiro by'inzoba muri Qatar. Hari amakuru menshi akomeje kugenda bivugwaho ndetse n'andi menshi akomeje kugenda agaragara. Mwese ndabashuje kandi mbifurije ibihe byiza, mbaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu aho tugiye kurebera hamwe agezweho muri kano kanya. Mwese rero reka mbabwire ngo rwose mukomeje kubana natwe, mukomeze by'umwihariko kubana natwe aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Niba uri mu Rwanda, niba uri mu karere k'ibiyaga bigari, niba by'umwihariko uri Bwotamasimbi, uri ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese mbifurije ibihe byiza, mbifurije kumererwa neza cyane. Mutarama TV niho honyine ushobora kuba wakurikira amakuru agezweho, amakuru abagaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi. Kanda subscribe rero kugira ngo uwa mbere mu bazajya badukurikira, utange igitekerezo, ukande like ibiganiro byacu, unabisangize ku nshuti zawe. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kudukurikira, nyemerera n'ubundi aya makuru tuyatangiriye muri Kivu y'Amajyepfo. Aha muri Kivu y'Amajyepfo hakomeje kubera urugamba rukomeye cyane, ndetse abakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bavuga yuko ibigendanye n'urugamba rukunze kubera hano muri kino gice by'umwihariko bigaragara ko rudateze kuzahagarara, mu gihe impande zombi n'ubundi zikomeje kugenda zigaragaza ndetse zikanerekana neza yuko n'ubundi nta gahunda yo guhagarika imirwano impande zombi zifite. Ibi kandi bikomeje kugaragara mu gihe ingabo z'u Burundi nazo zikomeje gukubita agatoki ku kandi zivuga ko zizihimura ku bikorwa bikomeje gukorwa n'umutwe wa M23. Amakuru ya mbere yibanze twamaze kwakira cyangwa se ariko aradushikira muri uno mwanya nuko kugeza amagingo aya ngaya ingabo z'u Burundi ndetse n'Abazalendo mu mashusho yamaze kugenda agaragara ku mbuga nkoranyambaga bamaze kwigarurira agace ka Bulonge kari muri groupement ya Mulamba by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko bikomeje kugaragara. Amakuru atugeraho yerekana uburyo rero bari barimo kwishongora, bavuga yuko urugamba bakomeje kugenda baruyobora neza, ndetse bakanavuga ko bakomeje gukubita ababaza abo bakomeje kugenda bahangana nabo. Amakuru atugeraho muri kano kanya akomeza gushimangira yuko izi ngabo ziganjemo iz'u Burundi zikomeje guhangana ku buryo bukomeye cyane. Izi ngabo z'u Burundi reka mbibutse ko zinjiye ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo mu rwego rwo kugira ngo zibashe kuba zahangana ku buryo bukomeye cyane nabo ku ruhande cyane
kimwe nabo ku ruhande rw'umutwe wa Red Tabara usanzwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi, ariko kandi yakiyongeraho n'abandi bategetsi bagiye batandukanye. Makuru yihuta cyane atugera muri uno mwanya akomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko intambara ikomeje kugenda iba cyangwa se bikomeje kugenda bigaragara hano ku butaka bwa Kongo, ubwabyo bikomeje gutera impungenge ndetse n'amakenga. Iyi ntambara kandi ikomeje kuba hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugaragara mu gihe kugeza amagingo aya ngaya abakurikiranira hamwe ndetse n'abakomeje kugenda bakurikiranira hafi ibikomeje kuba hano ku butaka bwa Kongo, bavuga yuko izi ngabo z'u Burundi zaba zikomeje kwinjira no mu rugamba rwo kubuza ndetse no guhashya no guhangana n'uyu mutwe wa M23. Nubwo bihagaze bitya kandi nanone bigaragara yuko u Burundi bugikomeje kugenda bugaragaza ko bukomeje guterwa impungenge ndetse bukomeje kubangamirwa n'izi ngabo zo mu mutwe wa M23. Ntabwo ari ibingibi gusa ariko kuko kugeza amagingo aya ngaya n'uyu mutwe wa M23 kunze kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko ukomeje guterwa impungenge ndetse n'amakenga n'ibikorwa cyane cyane by'uyu mutwe by'izi ngabo z'abarundi zirereye muri kino gice. Nk'ubu tuvugana ku wa gatandatu hari ku itariki ya 16 Kanama 2025, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi yitwa Edouard Bizimana yamaganye ibikorwa byo kwangiza byitirirwa M23 n'abafatanyabikorwa bayo ku nzu y'uhagarara inyungu z'u Burundi i Bukavu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo ni muri Kivu y'Amajyepfo nyene. Uyu mushikiranganje w'imigenderanire ndetse n'ayandi makungu mushyashya wasimbuye Albert Shingira yagize ati twamaganye ibikorwa byo kwangiza byakozwe na M23 hamwe n'abafatanyabikorwa bayo ku cyicaro cyo hagarariye u Burundi Bukavu. Ibi bikorwa binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga ndetse n'amategeko agenga za ambasade nk'uko bigaragara. Umujyi wa Bukavu, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo, kugeza uyobowe na AFC barizwamo umutwe wa M23. Abasirikare b'Abarundi bafatanya n'ingabo za leta FARDC. Kuri ubu rero nibo basirikare bonyine b'abanyamahanga bivugwa ko bakiri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri urugamba. Usibye ko hari n'izindi nkuru zagiye zandikwa n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye birimo nka za Le Monde, La Figaro n'ibindi bitandukanye zemeza neza yuko hari ibice bimwe na bimwe muri Kivu y'Amajyaruguru bya birimo abacanshuro. Muri Werurwe 2023, General Major Emmanuel Manirakiza wo mu gipolisi yagizwe umuyobozi w'icyo wakwita nka ambasade y'u Burundi i Bukavu, asimbuye Albert Ntamarerero nk'uko bigaragara. Ibiro byayo by'umwariko birereye muri Avenue Patrice Emery Lumumba. Amakuru atugera avuga yuko rero by'umwariko aba bategetsi nk'uko bigaragara guhera muri Nyakanga 2021 hasinywe amasezerano menshi y'ubufatanye mu bya gisirikare hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi, harimo n'amasezerano y'ubwumvikane ku ikorwa ry'umuhanda wa gari ya moshi uhuza Uvinza, Musongati, Gitega, Uvira ndetse na Kindo. Ku itariki ya 6 ubwo muri Werurwe 2023 ibihugu byombi byanasinye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare. Ari nayo mpamvu kugeza magingo yanga bivugwa ko ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagaragara abasirikare b'Abarundi nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Nubwo rero hakomeje kugenda hagaragara by'umwariko uburyo impande zombi zikomeje kugenda zitana mu mitwe, ariko nanone abakomeje by'umwariko kungiza impande zombi mu bigendanye no mu buryo bw'ibiganiro bakomeje gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko n'ubundi ibiganiro by'Idoha muri Qatar bigomba gusubukurwa vuba vuba byanze bikunze. Nk'ubu amakuru yamaze gushyirwa ahagaragara na televiziyo y'Abafaransa ya France 24 bivuga ko yaba yahawe n'umwe mu begereye n'umwe mu bategetsi bo muri Qatar begereye izi gahunda z'ibiganiro, avuga yuko impande zombi zamaze gushyikirizwa by'umwihariko ingingo zizavugwaho muri ibi biganiro mu rwego rwo kugira ngo bashe kuba basubira ku meza y'ibiganiro. Ibiganiro bikomeje kubera Idoha muri Qatar rero by'umwihariko bikomeje gusiga impande zombi zisa naho rwose ziri kunanirwa n'ubundi kumvikana neza, nubwo kugeza amagingo aya ngaya ku rundi ruhande nabo berekana ndetse bakanashimangira ko biteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo intambara ibashe kuba yahagarara. Kugeza ubu ngubu rero ibikomeje kuvugwa n'uburyo hagiye kongera gusubukurwa ibiganiro. Impande zombi cyakora zamaze gushyikirizwa ibigendanye n'ayo mahame azagenderwaho muri ibyo biganiro, nubwo buri ruhande nta ruhande na rumwe rwari rwagira icyo rutangaza cyangwa se ngo rugire icyo rivuga, haba ku ruhande rwa leta haba no ku ruhande rw'uyu mutwe. Icyakora nubwo mu minsi yashize basinya andi masezerano yo guhagarika intambara, byemezwa ko muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru intambara ikomeje ndetse ikomeje gufata indi ntera.
tugaruke mu kanya rero turebera hamwe ibindi bikomeje kuvugwa n'ibindi bikomeje kugaragara tunitsa kuri izi ngingo zigendanye n'ibiganiro. Mbifurije ibihe byiza ndetse mbifurije no kugira umunsi mwiza.